pancing semua nih. Balik lagi terus saya nyari dulu ada lagi nggak, kita balik lagi jadi biar tahu pilihannya apa enggak. Kita nyari buat menu lebaran nih, utamakan pete dulu. Ini 20.000 tiga nih teman-teman nih di daerah Cadas. Petenya gede-gede. Pasar malam nyari, bukan nyari baju tapi nyari pete. Masih banyak di belakang. Macet teman-teman nih.
Bagus bagus. Nih, ini 10.000. Pecah. Ini 15. Ya. Ini dua apa Pak? Dua montong. Satu berapa ini? 1,85. Ini kira ada berapa kilo? 45.